kafe yang mah. Dem tu kote vous pouvez pas courir, non? Pozo tadi. Oh, bon, non, pas bon ça. Ou bien tu peux être live là, moi c'est gars. Koto est là. What's that called, Bell? Ah oui, il a fait bonne c'est I'm going to a boat party tomorrow. So I'm getting my hair done. Well, boat party, my madam is doing my hair, my madam. When you win the ship, you know, my madam. Hey. If I'm not too quick, I'm not too keep on moving. Na poco. Poco. Ah ouais. Là, tout. Pourquoi tu m'as donné mon lèvre? Là, tout pas fait header là, non? Oui, il est mauvais. Natu, why you being so mean? Jaloux sit na kola? How are you, Winnie? Okay, Emma. Boy, hindi pili jaloux sila pala. Kaya si Ogilia. Keep on lemon baila. Meka. Hey. É pra ser jaloux. Yeah. E vão bater alguém com na? Non, vin so travay, m just couché. Mande. Mwen ti dam nan monte avèk tout landri deyo. Oh, oui. Moi, people of carrément, hein, madame Bled. Oh, Bagay serye. jaloux ça fait là. Ou met koule rouj nan wè la? Oh oui, mettez couler à vous, chérie. Hein? Et là où? Natou. Ou kon salye deja? Kaka. Ah ouais. So, ma pwe on cheve moun to, sa ma pwe tet man. Pap met alonj nan. I mean, pap met gref anko, pap met alonj pito. Après, les moitiés, ça, cheveux rouges, je pense que ma bête à allonge tout. Yeah. Ou kon sa fè man met alonj nan, paske m vin realize, m pa kon anpil moun Florida ki fè cheve. So, si koun ya meton on gref nan tet mwen, e fi li bezwen touch up, padam tot non poul. Ou men mou gen moun, woban? That's why I don't want to do that. Oh, okay. So, bral nan poul, bral nan la men open? Beach nan open? Is the beach open? Yo ferme, li open, oui, but li ferme bonnet, kounya, il va ouvrir même là encore. Oh, okay. So, nou ka, paske nou gon bot party nou anvi fè, nap toujou ka No, fè but bay probably sa. it's like a private, in a private. If I not bitch on here, it's gonna be on like, on the Oh, okay. like So, ou sonje bot, ou ta ale avèk moun nan? Ou sonje bot, ou ta ale avèk moun nan lo tap mande pou mwen? Moun ki de bon mwen tik te zou map la? Bagay konsak bal gen. Qui l'est? Kou mwen ve Florida? Okay. Yeah. Bye, Male. Nda pale na Florence demain, but I don't know. Hi, Hi, Mio. Milo. If I'm really Milo, it's Mio. No, mwele Milo, mwele. Oh. Non, pa gate non. Mio. Répétez non, après moi. Répétez après moi. Mio. E pa non liye. Non pa pou. Angel pa vin bat mwen sou live non la, non? Non pa pou. Pa gade non. Men non pa vin bari le Milo. E Milo mdojou le Milo. It's Mio. Milo.
Milo mwen liye. Milo. Avec $1000 yo. Ouais, c'est ou même. That So, you from ouais, mais, ça ça tout? ah, Gade ça tout là. Tem kunya avin corrige la pas pour register. Li tellement pas dormi, gade an ba jem an flemen. Mboko dormi non depuis hier soir. Que te ba faire là. Mi yo kembe sou, mi yo fem pas dormi. Afite ba Bon do mi Dieu, je vais jouer. Tale madame yo entre en bar live là. Hey, so ap di la. So, wap fè chevou apre sa. Zon gwen tan fèt deja. So, wap fè la chezou la. Kom si mwen la chezou koman sa ap soti. Dans Miami pour venir faire madame nan bibliothèque. Yes, ti dam ka fè chevou la? Oui, si dam nan gen non. Ki non? Madame Angel? Ezak non? Madame Angel? La madame Angel Paris. Miami. Angel la la anatou yon nan mouman. Ki es ki la la, Angel? Tropical. Hey, Densky. How are you? Tim Lugau. You know, it is what it is. If Yes, you know, you know. we do speak English. Mm. Currently, right now, most of the people on the Come on. speaker, I'm talking to Paul. So is this a wig or a closure? Wig. So they get a weekly tattoo? Noir. Mm-hmm. It was it's a wig install. Oh, Not a wig. I'm sorry. Bundle. sewing with frontal. Yeah. Yeah, that was nice. I like that color, the black one. But you know, I love the red one. I love the red. Mm? I'm turning it into a wig, the long one. Oh, you gonna do that? Yeah. Si dam ki fè cheveux lan kon fè baye sa yo? Hey guys. Kashi, what are you doing tomorrow? Yes, ki chachou. Hey, allez sur page là pour regarder pièce qui charge. Artiste page. No, mwen photo nan bel an pil nan profili. That's why I'm asking. Is she an Instagram model or something? She's an actress. Oh, okay. Yeah, her profile picture is really cute. You say you're not ex-Andreas on Twitter, yo? You say ex who? Oui, you're not ex-Andreas on Twitter. Oh, bon ex ou lan ba live, lan ba bloke l. Pour que ça me bloque dans les fait mal, t'as donc Debi yon ex bloke ba zan. non, chérie, ex c'est pas fait mal, chérie. Ex c'est toujours d'amour. C'est ex c'est beaucoup plus belle love, yo, il va voir. Non, non, ça va faire. Oh, se invitasyon ou kap voy la. Oh, I was gonna invite you to a boat. That's what JB Mix an ba live lan, nan salye JB Mix. Hello, Jamie B. Oh, mes amis Nato. Angel is crazy. I'm dead. Ang pigbagay ko sa TV na. Nato, komen mo Florida. Mbay mo tuwa men. Baka che zoom. So, wè talè am sotim so dal nan post office nan, mach ton bon bagay online pou mal nan vakans. Bagay yo vini tro gro pou mwen. So, nan post office nan pou mwen toune yo. Lem zou de yo an show amen, patap kap viv Florida. Mwen me kote, mpare me kote gen trop fredi, but, chale sa, mpa kapap. Patap kapap pral 365 jou de l'année. You need AirPods. Hello? Florida gen corona.
Bon.